Weather forecast na zoom in kara blend mo kumago nagi week zingi. Forecasting zingi ila cover Monday late dolu nagi Saturday October late August. Metigi nilagin na zoom kita kalan forecasting system zingi. Easy on your geographical positioning lan mura agos larfin ko siya Wakan tarimo and walang ilarski muralan and dewansa. Kay westerly position karotoyen and Kosrae, kalimo and walang il position ashfe. Kay katalep yen and Kosrae, ka easterly position pa kalim ki gaship me na walang ka katalep na roto. Kay nasipin geographic positioning lan and Kosrae panang ingal na ka inkayen pelo katalep me na roto. Muralan and dewansa located ki north ka geographical position ki year yenen Kosrae. Mura utwa il position ki ipang ka south. Se pakais ka tapel kat kandi southwell il ka ki position sa ingi. Follow nagi forecast large Monday, October lintodu. Goyening ilarge 9 miles per hour. Direction laning iltaka tinya ki south southeast ka ipang katolep naruto. Chances off nagi laning Friday is 70%. Tasho inkayan ofo il na nakakla igi awdu nagi awan gosh devan doing Monday. Inkayan laning Monday then nagi doing Tuesday expected mo in Malala in one nagi forecasting system saying accumulation of development land elefa sum to Ashi igi tosta sa chances of ilarge igi 90%. Kais katapolo off kais katapolo sa room igi nakalinya ki lefa diyan katolep giyan Kosrae. Forecast systems ingay ile anna ile kopin ikle wiwi na fatlan ing o Ashi lan paganya nga temperature ki atmosphere lasha. Sources makadisingi matagoy your National Oceanic and Atmospheric Administration.